pero antes vamos a hacer que Arguedas esté presente. Taita Arguedas, presente. Taita Arguedas, presente. Taita Arguedas, presente. Muchas gracias. Ahora sí, permítanme invitar a un colega músico, artista muy reconocido y que es integrante del trío Huancavelica, un gran amigo nuestro, Felipe. Por favor, adelante. Vamos a recibirlo con fuertes palmas. Maki cheki wan, chaki cheki wan, takyay koy saruy koy. Maki cheki wan, takyay koy saruy koy. Corrió pescarte y cachcan, corrió pescarte y cachcan. Hawai koy man, likay koy man. Hawai koy man, likay koy man. Hawai koy man, likay koy man. Takyay koy, maki cheki wan, takyay koy saruy koy. Chaki cheki wan, saruy koy. Maki cheki wan, takyay koy saruy koy. Maki cheki wan, takyay koy saruy koy. Corrió pescarte y cachcan, corrió pescarte y cachcan. Hawai koy man, likay koy man. 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 Gracias, amigos.